Nasyama soman, pajupau sehita bani acara pamalasuhur bani kanal YouTube YKB TV Bahasa Simalungun. Paimay bogi hita hatani Tuhan, martonggo mahita mangindo pambobayon ni tonduy na pasing. Martonggo mahita. Hamale Tuhan, sihol hanami manjalohon hatamu. Goki ham hanami marhetay kuasa ni tonduy mu. Ase maruli hanami bani hata hasitongan in. Ibagas Kristus Jesus martonggo hanami hubamu. Amen. Renungan bata sadarion ibuat humbani renungan wasiat namar judul mangelek pangidopion ni Tuhan. Maronjolan maay bani hatani Tuhan. Natar surat bani pasalmen 120 tolu. Janah nats nagabe pusat perenungan ta ay mahumbani ayat 2 na makatahon. Tonggur ma. Songon mata ni juak-juak makawah bani tangan ni Tuhan ni. Songon mata ni juak-juak na boru makawah bani tangan ni namar suruh si. Sonaido makawah mata nami bani Jehovah na ibata nami. Pay mamaidop uhur ni banami. Hita haganupan na hinarga ni Tuhan ta. Self-serving bias. Aima sada istilah psikologi na patorangkon pasal biak ni Jolma masalahkon faktor eksternal tiki mandopakon hajanginon janah. Mambere penghargaan bani diri ni sendiri anggotor sa na idopakhon ni. Boy hatahononta self-serving bias aima ketidaksanggupan mengidah dirita ibagas nasitong. Nini uhurta hita do hasa na sitong, tapi anggo halak na legan, salah do. Parpasalmen, pataridahkon batas sonaha hita selaku julma mandopakon Tuhan in. Mandopakon Tuhan ni janah mangindo pangidopion. Parpasalmen, pataridahkon batas sonaha hita selaku julma mandopakon Tuhan in. Ay masongon sa halak jabolon mandopakon Tuhan ni, janah mangindo pangidopion. Perpasalmen on mangindohon bata sonahado talup hita patakaskon hajong-jonganta selaku julma na maningon iidopi Tuhan. Songon panonggor ni sada jabolon dopak opungan ni sonay manamin hita julma mandopakon Tuhan in. Tapi bani guluon hotop do hita menganggap dirita sitong. Janah lole bahasa si idopan do hita. Ambah niay, gati do hurang objektif hita mengidah dirita sendiri, janah lang ongga ikoreksi hita dirita. Nagati ipataridah hita ay mahagi jangon apa kesombongan. Halani ay, pator sa hita mahuma agitong gota, lang pitah roh mangindo, tapi das mahubani kesadaran na pataridahkon, perlu do bata holong apa hidup ni uhur ni Tuhan in. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan. Marhite hatamu ipaingat hanami. Ase tongtong hanami orot hubamu. Ase lakah nami. Dalan nami. Pitah itu Tuhan. Rosuh ni uhurmu. Terima kasih mabamu Tuhan. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasyama soman, sanay marenungan bata sadarion, ulang lupa hita like, subscribe, janah bagihon hita hubani hasamanta. Ay marhite na sanay dumadihut hita manukoli horja pagkabaran Injil, riapakon YKB. Tuhan Yesus Kristus ma, na mamasumasu hita haganoban. Horas.